Torej, dobrodošli na oddelku za uporabno jezikoslovje, program medkulturnega jezikovnega posredovanja. Naši profesori in profesorice prihajajo z vseh koncev Slovenije in ne samo vseh koncev Slovenije, temveč sveta. Študirali so v Ljubljani, v Kopru, v Angliji, v Ruski federaciji, Argentini, Kanadi, ZDA, na Kitajskem in podobno. Če se boste vpisali k nam, boste imeli možnost izbirati med dvema temeljnima smerema, se pravi angleščine in francoščine ali angleščine in italijanščine. Ne samo to, z nami boste uradno sicer res 6 semestrov, tudi v 6. semestru, se pravi po 5 semestrih študija, boste šli sami na pot v tujino, samostojno se boste udeležili svoje strokovne oziroma delovne prakse v tujini in za marsikoga izmed vas bo to vaša najpomembnejša izkušnja v življenju. Hi, my name is Masha and I've always wanted to study English and French, and this is what I'm doing here. Come to FHŠ to study whatever language you want. It's going to be a great experience, you're going to have a lot of fun, and it's a brilliant excuse to move away from your parents. Ho scelto il corso di mediazione interculturale alla Facoltà di Studi Umanistici di Capodistria perché il mio desiderio era studiare le lingue. Qua i gruppi sono meno numerosi e i professori ci conoscono per nome. Qui non siamo solamente dei numeri, è un'università fatta su misura d'uomo. Bonjour à tous, je m'appelle Sandy, j'étudie à la faculté d'humanistique à Koper où j'étudie la médiation interculturelle et linguistique. Et pourquoi j'adore étudier ici? Parce que tous nos professeurs sont vraiment très gentils et qui s'occupent de nous beaucoup. Et vous devez venir pour notre professeur. Et après mes études, j'adore aussi aller à un verre de vin chaud que je préfère vraiment beaucoup. Et je pense que ces deux raisons sont meilleures pour vous venir ici. Tu connais Kina.